Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Ketenat Water Resource ke Sorkar Jila ubah Metbah Lingdo. Ula pentip baka Sorkar pedeng kala pelak jaga Pisa kebasan Pyllait Klur AA nak bentak ki kontraktor ki bala penteri ki projek repair bat hakini kandiat sengi banwan an sepelat no yakani ke Pisa syaki kontraktor. Ulang baka basak mentah kalong sesan Klur ke ban pelat daga Sorkar Jila. Ulang baka ni ke Pisa ke bayok mentah ke day nak bentak ki lai tali ki skim syu ula yatho baka jingslam ban pelat jaga Pisa ke day nak Sorkar pedeng. Ulang baka tenat ke judawa berebon ke Sorkar pedeng ban pelat no ya ke Pisa hendai kim shim layo jubab AA ke Bashai hendai mentah ke kenti kila ai bat ke Pisa badang saru nak kaliang ke tenat kandang yai dawa ula penti kena. Kat mata yang kat no kasa. Ka pending ke bangi dang day ban yo bangi dang day ban Siew si Kontraktor ke dang bon ba. Tambah ketika tayo ke baladep nak kalian ke department le persiapan pinti kena aku lubai yo ya kan ka bisa ke balang sa gini ki ongoing projects ke ikam ki bala khotendar ki bala dep alot ki bala treru ni la yo jutip menin ba kila Pyllait kembasan Pyllait Klur ke Pisa ke bari nak bentar kini ki project ki bala dep tre di ke basak bentar kalong setengah nak stage ya kata di center ya ke stage ya bentar kalong 10% untuk kembasan Klur so ngai skam bah ko kendet sengi bentar ngin salah Pyllait nak muka jing ai jing rap nak bentar ki kontraktor bro bubun nak penjuki dan ki bah ya kedua sibur ki jing ngin ayu penting bangin sam no wood ikut Pisa siki demi kontraktor kat balapan. Ya kat ni ka total amount jang apa ka Sorkar India mak kat no ka Pisa di benjo. Kadi ke skim ke bangi yo kadi ke Pisa ke bangi yo mentak kadi jong ki lightly ke skim ki bala submit adoption so ki bala trade adoption so ki don ki skim ki bagi kita jan deplut ki don ki skim ki badang don haga jing te kam mentak. Di kila ai lomsam kila ai ke skim wise amang sim don ke details jong ki skim wise ki ba ki ai te rei nakaliang jong ka Sorkar nanti kat kum kejing yu kadi kita kitu ki skim ko we ke juga SMI ki ba gitu nyop satli ki tu project di mana katu kalau kumba ar saupu ar Klur nang bakala nam kan ma ba ka details ko we ke jong katu ko ba ndreu ku kratli ki skim project na katu imat kumba ndreu Klur tam ki la Pyllait nanta kadang skui ke skim ke bade jong kitu ki project ki ba kila submit atau ke port ki bala pentairu ki bala khat tendaru sapu sautuli na kitu imat kumba ar Klur tam kila yu ko total berkat kala pairu san Pyllait Klur tam na kanya ka central government Teba la mek batai ni ru ta ki daw bude pa penslam ni ki pensir ni ka Pisa ni ki kontraktor. Berarti bala panjat ka ni ka long bay na kalian juga state government tingi sisin bala dep menteri ke kam berkat ku magidang ya ki kam ku borobohi kalau mihap bendiman ya ka fund bakin release nanti kum ka progress jong ki kam ne boris kata ki laya di mana nak kalian ka department dari musim lalaban yo yang nunggu ka jubab ke basah ndai menta kila ai kila Pyllait ke badi bakani bak ka basak pisaru ngindang di mana wood la ko mungdong ngak milinti le sila dada babok le sia ubnai Januari ngindang yo shu nama kadang bun ka bisa ka bang sa bagi ndai binyo Dia ki iba ta ki sen ekonomi dan ni sakmat. Ka follow up la ne ka jemput din ya ka jingsa jong ki bisa ngangan ne biang mentah ne ka tayo ko banwan sedeli na ka benta banyak kendo ya kan sibat ya tu ki bade pe ka jing Pyllait bisa ban pendikna ba ka ni ka bidang sa pisaru kin nang la ban Pyllait kam keluar ka bala de kalong be tangha ka jemput din ba ka jing kirkia na ka department namar kram ka jemput din na si nginong community hiru makan cuba ni untuk